Horas halak Batak. Kembali lagi, kita di Budaya Batak Milenial yang selalu konsisten memberikan materi-materi mudah bagi pemula. Kali ini, saya akan memberikan bagaimana Mandok Hata mengelusi perhalado ketika ada acara kebaktian dibuat di rumah, acara meninggal. Jadi posisinya meninggal contohnya keluarga kita, nah melewati minggu, jadi dia cara buat minggu di rumah kita. Beginilah Hatta Hasuhuton mengucapkan terima kasih kepada perhalado yang membuat acara pertanyaan atau acara permingguan di rumah kita. Begini, mola tema dihamu perhalado nami di lakamuna di tikemuna nargay di lakamudo tiki ima apatopahon permingguan songdalan manukol-nukoli senhuri tuhami bonan hasuhuto natakas mars taunon diapala tikion tung masalastro hanami di pasat tamu jamita na mangulu Tuhan di pasat tamu di puji-pujian Tuhan dewata suang semuni di pasat tamu hata nauli hata naringgan Tuhan bonan ni hasuhuton diapala tikion asima tutu rohani Tuhan ape mai disudi taniang hata pangido munay tarlemobi di bunani hasuhuto na mars taunon nang jumulu dalam Tuhan ta sada na tutua sa teman-teman asima tuturan Tuhan sama taniang munay tokat di nakro songsoni sakay bunan hasuhuton mangido martayang tomat nomor 2 di bata asa depas hatu hamu ahi pasong asa to ketikin na negro ipas jelebisu kamu merbisu kamu lau permudu-mudu hani terus muna asalum tambah porson nami lau car anami lau memuji pasangan pembukaran Tuhan sepenima hata naja depek hata moleate siak kami bonani hasuhuto depalati kiong songsoni dihamu parlo nami diari na hugul hami ditikin na negro rohani madapotok kamu lahu pasidong ararni na tua namanya seponi mata mulate na buhay pasat kami sama pas-pas ini Tuhan tuita sa butima